probamo se, ja i moja Hani, malo u prirodu. Evo i kod nas, jako je snijeg. Još malo lijevo desno, ali ceste su čiste. Prvi motobaciklisti, motobacikl, dere Triumf, fin motor, ja. Nije neka kvaliteta naročito, ali eto, svrsi shodno da se čovjek malo provoza. Mi idemo svoje prirodne pustolovne, malo da vidimo, da posjetimo da probudimo medu. Dosta je spavanja. Ako ne šta sam htio reći, idemo tako prema Nordwest strani i pa ćemo što kaže snimat malo usput. Vidit ćete, baš je vamo, idem gdje mi prijatelj jedan ima vikendcu. Nekad je možda malo navratim da vam pokažem kako izgleda izvana. Ili eventualno ako moguće da on već tamo sa svojom familijom, ok. Evo poprilično evo biciklista, već je trojica, četvorca, plus osim njih motoriste, a evo koliko vidite, ceste su jako divne, čiste i ovak se fino kreće iz ovog sad našeg mjesta. Idemo dole prema Nordwest strani, s tim da moramo past na to da ne bi malo prečero ga, gas. Malo se zezam, ja normalno, evo vidite tamo isto kamp prikolica neko je ostavio, tako i drži na tim farmama, nije ostavio već, drži jednostavno tako, isto novogradnja tamo. Trebao malo zaredat koji dan da vidim pa da postavim svoj advertising ili reklamu. Tako isto dosta ti majstora napravi da jednostavno kao u sistemu odete od constructiona do constructiona i jednostavno tražite posao, jel? Nekad se može naći sasvim ok, ali nekad ljudi, gledam evo i gledaj tamo kauboj kako fino jaše na svom konju. Svi su malo, evo, se poželili što kaže, vjerovatno ovo sve što ide, ovo ide isto, vjerovatno tamo gdje i mi, ili eventualno neke druge, ili eventualno opet neko se vraća kuću u ovo prvo mjesto, a u daljini ako vidite, vidi se prelijepo, kako se zove, Rocky Mountain. Tako da jednostavno tako čitavi 180 stepeni, pogotovo tu sad kad se dođe na ovaj prevoj. Evo tu smo kroz ovo mjesto, tu evo imaju ove neke pojedne građevne, dok tamo i dalje u daljini se nazire čak onaj špic što se crni, ako vidite sad pravo malte ne u ekranu, zovu ga Devil's Speak. Tako da jednostavno dosta puta ovi pojedni planari odu na njega, i meni je bila želja, ali nekad ne mogu sam, jer kad ste tamo sami dešavalo se baš, kaže, čudnovati stvari. Sad da li su ga prozvali to Indijanci tako ili ovi, ali evo isto tu desno je narod već izašao ko malo na kamping, sjede, uživaju na suncu, gore ovdje šetaju, desno isto ima kao malo za šetnju i za obilazak, dok mi ipak smo malo zeznuti igrači. Moram prolezi zeleno, ja. Kažem, mi idemo malo na duže nekad staze, tako da jednostavno Stazice. Ja. Vamo u ovom smjeru baš živi jedan koji je slično kao onaj što smo ga pratili na, što se tip zove Limitless Outdoors sistem, on tako propagira isto pored nekih stvari, spominje normalno iz zahvala Bogu,
Evo tu moram pasti ovoga. Obično oni voze, evo, normalni ljudi voze, dok moraš ga malo opet debelo zaobići, da ne bi čovjek slučajno pao pa se našao po točkovima. Ok, evo sad faktički zadnji dio koji je urban napuštamo i poslije toga je divna priroda. Evo, kažem, krećemo se tom cestom i ako vidite u daljini fino, već se, što kaže, samo što smo makili, već se naziru dobro ove Rocky Mountain, ja. Ako ne, bili smo isto jednom radili, tu jednom ministru što je bio, pa smo napravili mu tako. Ok. Evo krećemo se tom zonom gdje faktički tu gore na brdu sam znao dosta puta vidjeti jelene. Znači jelene ne možete lako očekivati da ćete i tu u doli uhvatiti. Znači morate gore ići kao i onaj tip sa konjima. Mnogo puta rezultira ako nemate, onda lov je faktički bezuspješan. Sad za sad vidite, već sam malo skužio, tamo isto ima kako se zove, kad koja srna ili tako, oni sad polako već izlaze, znaju da ovi drugi predatori, mala im je šansa da ih utepaju, jer malte nema ti neki prirodni toliko zapreka, tako da one mogu da tutnjaju kako im se svidi. Ok, evo ujedno da vidite taj što oni obično kažu dio back country, kad je kao malo nešto iza, evo ovako, koliko toliko da vam snimim čitav ambijent. Sad će biti lijepo tu ovaj prevoj, pa ide dole krivuda cesta, malo ću ga zavozat brže. Ti Hani drž se zubima za zrak. Ako ne, ja. Ok. Sad malo da poteram Dorata, malo jačije. Tu pokazija, kad vam ovako pokazija 45, budite 45, jer vjerujte, preko toga ćete vjerovatno završiti u kanalu. Ok, neovisno. Šta sam htio reći, inače, ovo je jako lijep dio gdje ljudi uživaju, imaju svoje, ovako, evo, ko ovaj tamo što je napravio, malte ne, novu, ono je novo, nije bilo, znači vjerovatno je nekome prodao i onda oni, vi vidite sami, naprave malte ne kao onaj indijanski tip i možete i zaustaviti ili eventualno slow motion. Tako da mi dosta puta malo ovako pogledamo ili se zaustavim, ponosam kak se zove, ponosam evo tu što rade ovo, aha, to je za voda, ja za vodu stari doneo. Šta sam htio reći, vidiš tamo na onom dijelu, tamo obično budu jeleni, tamo u onoj gore šumi, na onim proplancima. Čekaj da vidim da li je ono jelen. Jeste izgleda. Viš čekaj, samo. Viš ima jedno 1,5 kilometra gore, na obronku, na rubu. Viš kako stoji, gleda prema dole. Jel vidiš? Na toj gore livadi pa kao ako ne, falški ima nekad ljudi koji čak na ovoj distanciji pogađaju. I onda odu jednostavno gore, pokupe ga, izrežu ogule, očiste meso i tako, mada ovdje, većinom su ovdje srne, evo tu. I pogotovo tu sad izlaz. Obično moraju biti tu negdje. Jer iz ove gore šume lijevo dođu tu na ovu livadu i tu pasu. A evo vidiš, nema ograde, nema ništa, i ako ima, pola je razvaljena. Tako da jednostavno čovjeku više možda dosadlo. Ja vjerujem da nekad neki slete, možda sa autom prilikom leda. Tako da evo kako je lijepo, vjerujte da baš naslonimo se fino ovako. Vački, držimo laktove na ovom podestu. Evo sam da vam snimim. Drži se ovako laktovi. To je Hani. Hani Bunny.
Ok, gore, evo, što kaže onaj, vidi se sad taj Devil's Peak directly, eno gore u centru, malte ne, crni se kao vrh šešira i jednostavno, evo, malo su i ovi ostali ljudi izneli ove druge atrakcije. Tu gore su, evo, ovako fine farme koje miruju, evo tu konji falčki dođu pa i jašu, mi se krećemo dalje, normalno, ok. Tako da ulazimo, koliko vidite, već u tu Četinarsku šumu, koja je već više, manje više zaobuhvata komplet ovaj donji, taj dio regiona. Evo tu smo ušli polako u ovaj Vajporo zonu, tu su same, viš, lijevo, desno, vikendce, malte ne vikend ove kuće, pa ako ne, pokušat ću vidjeti ako je prika, možda eventualno kod kući, ja mislim kod svoje te, jer on je znao meni, evo ti ključevi, evo ti, mada on kaže evo ti ključe, ovo ono, ma man mi toga, ja kažem, ako ne, ajmo zajedno, a da ja idem i da poradavao mi je na povjerenje u sistemu, eto tu je on gore, tu preko tog prevoja, malte ne, evo tu dođu nekad pa se, evo most predivni, pogledajte kako ljepota, evo, sam malo da se pomirim, pogledajte da vam snimim ambijent, kako je, neće, šta zujiš kod trapov, evo pogledajte kako fino, kanjon i drveće i za šetnju, tako isto ovaj dio gore, evo, ok. Tu evo vidiš, isto dole odlazi, a ovdje oni, mnogi imaju te svoje, evo vidiš kakva lijepa rijeka tu dole. Ja, spaja se baš na ovoj okuci, dve se spajaju. Sam da vidim, ja mislim da je on tu, nije ovdje, već ova tu cesta, sam, pa ako ne mogu proći, bar da vidiš ti, kad ona nije nikad bila kod njega, ali evo tu imaju, na primjer, stara kola, evo, imaju i ova neka kofora parni traktor, sad da vidim da li je on kod Čiku, kod kuće, sam malo, jeste izgleda, jeste, to je njegov, ako nije prodao, ja, ali ne breko, kliži mi se, sam da vidim da li ima, evo, moj prika, pošto je bio Hajdukovac, evo kako fino ima, sam malo da vidim da li u bašti, da mu se javim, 3-4 traka, znači to je sad faktički čita urnebes kod njega. Ok. Vjerovatno imaju neki, a neću da ljude uznemiravam, jer mi nemamo baš namjeru sad da svraćamo, jer to je bilo, aj sjedi ovo ono i onda krene možda se sa pićem i ovo ono i onda ostao ovdje. A to mi baš nije bio dio, nazvač ga ja pa ću mu reći da smo naišli, mada je on vjerovatno unutra sa svojom ekipom, čak možda su s druge strane na balkonu, ali nebitno totalno. Idemo dalje kroz ovu divnu prirodu, jer nisam krenuo da sjedim u kući, već da koliko toliko izađemo malo na čist zrak, ok. Napravit ćemo koju pauzicu usput i ako ne, pokušat ću možda eventualno da ispalim koji metak za ove moje pratioce koji nekad možda žele nekad da vide i koji pucanj. Ok, evo tu se krećemo malte ne na lijevo je korito one rijeke koja se spaja, a tu evo vidite fino u daljini, predivna već na domak, jer je to kao faktički tamo ona cesta kad se ide prema Banff, koja je već bio, mislim, Ilija i svi ovi Krešovi koji su nekad radili u ovom gradu kod nas, onda znaju otprilike to turističko mjesto. Tako da jednostavno, evo vidite otprilike kako lijepo
se, što kaže, cesta ali vjerujte da je ovo, da ovdje nije čudno kad vam on kaže da je znao snimit navečer dok su u kući, da Medo dođe vjerovatno na njihov neki otpad. Zato sam mu savjetovao svoj otpad drži nekad bolje u šupi. Ja kaže pa će mi odvaliti, pa bolje da ti odvali nek da izađete napolje pa da se nađete u, što kaže, malte ne, bliskoj fronti ispred njega. Evo pogledajte kako fino ovdje ove jelkice isto stoje. To je već manje više public ili društveno, ili kako mi kažemo Queensland, sad zavisi, nekad ima ograđeno, evo ko ovo, ali pogledajte ovdje, baš ljepota. I tu dođu ljudi, love, a dođu isto, ima ovi razni, evo ovdje ima paintball, kad fora jedni protiv drugih, fora sa onim ofarbanim lopticama ratuju. Jedno vidi, pogledajte tamo kako se napravili od žbunja i ovo. I sad koga smaže i ako ima na sebi, eno, pogotovo tamo. Čekaj, jedno da vam tu snimim da vidite sam malo. Ok, kako su napravili fora za ljubitelje. Evo, otprilike tamo vidite, ima onaj razni zapreka, građevina, Boga oca, i to vjerovatno vodi neka porodica koja faktički uzima novac od toga, jel? Od tih preplata i tako. Eno tamo ostalo vidite koja je ljepota kad ovako pogledate, to je, ne može biti ljepše. Znači, što kaže onaj, može. Ok, evo tu isto. Ma nema, što kaže, ovo je, zamisli, faktički čiji je ovo tu. Evo, piše bar, sea, resort, ranch. Znači, faktički ima ljudi koji iznajmljivaju tako za, što kaže, društvene potrebe, pa sad kako ko. Jel? Ok, evo tu ide ovaj Richards Road, nalijevo, tu sam znao ući malo kao school, evo piše Sadule fora rides, možete kao family doći i jahat konje, plus evo otprilike da smanjim ovaj zoom da vidite kako je fino ovdje lijevo rančevi i gore isto, dosta puta sam vidio multireve gore na ovom proplanku ili ovdje dole u livadi. Tako da jednostavno pogledaj kakva ona fina brvnara gore. Gdje je ona dvojica nestaniš? Su ostali tamo. A, ostali su vjerovatno skrenuli tamo na lijevo. Ok. Sad, na primjer, ja imam ponao sam skop i sad vidiš gore, može se pogledat da li ima sa ovim skopom tako isto i sad ako je to neki 800 metara čak odavde šutaju gore, zamisli. Ja. Otprilike, pogotovo ko ima dobru pušku, može da ulovi fački, da ne mora se misliti da li je, dobro, ne može sa ceste odavde pucati, ali ako se izdvoji, što kaže, 50-100 metara od ceste, pa fački nađe neki stativ ili sa nogama, šut bude jako precizan. Jer dosta puta i kad profula, dok ton dođe, vi imate šansu da popravite. Znači, ako je 800-900 metara, ton dolazi tek za 3 sekunde. Dok vi kroz skop vidite da li je životinja dobla ili nije, ako nije, onda fački ide novi hitac. Odmah, 1, 2, 3 i što kaže sam, tako da se oni dosta puta ni ne pomere, jer ne znaju koji odakle je došao pucanj i taj, kako se zove, prestanak ovoga asfalta, i kad se prelazi ovaj Texas Gate, obično onda stupamo na ovaj gravel road. Koliko toliko vidite da opet ok, nabijen je teren i imate tako neke pojedne, kako bi rekao, upustva, kao ovo da ima dosta ovih po cesti, ovih bump koji odskaču ili ove grbe. Dođu ekipe, ako vidite kako sa ovim kvadovima da se voze, tako isto sa ovim, tako isto sa ovim, pozdravlja ja momak, pa imaju te dirty bike, te motocross, motocross, ok.
mi ćemo otići tamo malo dalje i ne volim tu još ovdje ima i farmi i svakog boga jednostavno možemo otići ako hoćeš da vidimo, ako hoćeš da vidiš tamo tu jednom kad sam imao tak za Musa smo vidjeli lijevo Ženku i Mlado, a Ženka je bila visoka, što rekao da se prepadneš. Ok. Jer ovdje inače možete sa strelom da spucate Musa, ali ga treba braco naći. I što kaže onaj momak u onome američkom onom kanalu, onaj Limitless, ako ti nisi s Bogom povezan i što kaže da vlada neka pohlepa i da neka trka frka i da se traži nešto, neš ga nikad vidjeti. Što kaže, neovisno. To je što kaže tako, a ne treba tražiti, kako ja nekad kažem, od sreće sreću, jer ako ne, ko zna zašto je što kaže to dobro. Ok. Evo vidite ovako ovdje, ovi mladi vole da prođiraju ove svoje džipove sa ovim poprilično tough gumama, evo isto uđu unutra isto. Ima ti lokacija gdje jednostavno, mada evo vidiš, piše fino zabranje, ne daju kao da se vozi te pojedini kvadovi ili tak te fore, ali evo mi koliko toliko ja znam gdje mogu sve utjerati sa ovim ili eventualno bi mogu ovako ti shvataš gdje je ovo, evo gdje je evo tu prva lijevo ispostava, vidiš kako odu kvadovima gore. Ali su im stavili tablu da to ne rade, znači tamo ti je određeno za kvadove i idi voziti tamo, jel? Ok, vidit ćemo šta ćemo, da li ćemo protjerati komplet rutu do Sandra ili eventualno proći između onim, što ja kažem nekad, zgujce. Ok. Evo obično zona kako da se čekaju vukovi, tako se može čekati i krupnije životinje. Mada sam dosta puta, a? Ja, mus, ako ne, prelijepa, što kaže, katlajna i te grane što vidite kao da su crvenkaste, to su grane koje, kako bi rekao, i tu, evo, dođu ljudi koji isto gađaju, možemo malo tu stati, izaći, ja i ona, da vidimo, ima tamo, vidio sam meta, samo normalno, obično čovjek treba da malo obrati pažnju isto gdje i kako staje, da ne bi bilo, evo, čuli ste pucanj, znači tu pucaju gore, ako ne, možda bolje se odmaketi odavde, jer ne znaš nikad, evo tamo, ako primijetite, tamo je meta, evo tu tako pravo ima meta, znači dođu tu, evo ovako, pa gađaju, jel, ok. Mi idemo tamo dalje, neovisno, jer ljudi su došli, možda napravili setup i ako ne, možda bolje mi. Viperos isto recreational kao zona ili ok, tu ljudi dođu, evo vidi se da se prolazilo, manje više ima snijega i tu ljudi evo dođu, evo sa djecom čitaju šta piše na tabli ili eventualno nije bitno, dosta je divlje i ljudi vole da malte ne da uživaju u takvom ambijentu, a ne da tamo se drže nekih, šta ja znam, ali eto ja sam znao tu doći sa strelom, na primjer ova zona, pa da pokušavam, na primjer, da, pošto je ovdje sa strelom ovaj bog, kako se zove, elk, ili pravi onaj veliki jelen, ili eventualno mus je general, to znači da se može loviti bez neke specifične dozvole, ja. Ok, evo što pišem, Mockingbird, isto kao što je bila ona knjiga što smo mi imali nekad neki esej, Mockingbird, evo pogledajte kako prekrasno, pa, Mockingbird. To je jedna vrsta ptice koja je kao fački, malte ne, ko kukavica, ono. Ko sad kako to vidi, ali ja mislim, ono, meni sasvim svejedno, meni to bilo jednostavno što je Gregory Peck
glumio taj film i evo pogledajte koja je to ljepota, ljudi se vraćaju, ok, malte ne iz neke zone, iz neke zone, vjerovatno kampiranja, pozdravljam ih, također oni mene i vjerujte da je predivno. Predivno je vostu u ovakvim, samo normalno morate biti oprezni da ne bi, što kaže, nekad zbog ovog leda koji stoji ispod snijega nagomilanog, da ne bi sletli dole. Dobro, ima ovi ljudi, izvuklo se nekako, ali opet kažu, dole stoji tabla, kaže, kao koristi, evo tu već kamperi, donijeli se, ako vidite, fino i kampiraju, sjede, evo vidiš kako lijepo tu uživaju ljudi. Evo, šta fali doći tu sa prikolikom Bački, evo tu gdje su sad ovi. I pogledajte zone. Evo sad smo došli na manje više na blizinu, jako veliku blizinu, sad da vam snimim one tamo tog Devil's Peak, pogledajte. Uzet ću sliku, falčki može se slikati. Njoj sam rekao fino da izađe, pogledajte u koji je ambijent za fotku. Ako ne je prva liga, tu evo, obično znaju isto lovci doći pa imaju kamp vamo kasnije, ali ja sjedim evo tu u traku i ako uhapa, moju dragu, nije nikakav problem. Imamo osiguranje. Evo uzet ću jednu fotku iz ove zone, pogledajte, ljepota za naslikat. Normalno ovaj znak ću izbaciti. Ovo je baš ovdje stresful bilo. A to je zato zbog toga što auta idu većom brzinom i onda kopaju rupe. Ovi momci koji se zezaju, oni proteraju tu ovu zonu malo brže i onda iskopaju te tako rupe. A pogledaj koja je to ljepota. Imaš li presaj kako je to fino kad prvi dan onaj snijeg bubne, koja je to ljepota. Ok, evo manje više snimam, a ujedno i mi malo uživamo. Ako ne, izaćemo na ovaj isto od gore proplanak, tako da jednostavno evo, pogledaj onaj šta radi, pogledajte, evo sad će se vidjeti šta onaj tamo drifta sa drvećem. To su tako momci koji, evo, testiraju svoje trakove, treba bi ja malo, Aha. Smijem se, evo dole prikolica, gledaj. Malo te ne sa ovim... Ma ja nekad odu, šta sam htio reći, odu sa ovim... pa naberu normalno drveća da imaju za naviče. Tako da jednostavno ovdje je ovako, treba obratiti se pažnje, jer ovaj sad led u hladu može da rezultira da kliznete, znači ok, evo tu dođu isto ljudi. Evo ovdje sam jednom imao šansu, izašao sam i poneo strelu i kad sam prešao prevoj, mužjak takav prekrasan mi je pobjegao. Jednostavno, ne možete vi baš previše da lovite ove, kako se zove, životinje na pogon ako vam fački čuju i malo pucketanje pod nogama, rezultira da će oni normalno pobjeći. Ok, ovdje isto hoću malo da protjeram kroz ovu vodu, tako da očistim trak koliko toliko, jer vidiš koliko je ovdje divna erija. Evo snimam vam da vidite koja je to tu ljepota. Tu je jako divno doći, evo ovako. Protjeram malo da dole malte ne sa spraying, da ga očisti od ovog blata, mada će on opet na kraju tamo izlaza biti opet isti.
Malte ne, ali eto, ne vezi. Evo, doću do pointa gdje smo mi znali nekad, sam znao isto vidjeti tu u doli, u ovoj dolini Vuka. Jednom sam bio solo, bio je ovako podaleko i svejedno kontam, niti mi treba, niti mi je potreba nekada ga, evo tu ću malo preko ovog proterati, ja, ovako. Ja, okej. Zavisno, evo, predivan dan, ne može biti ljepši. Svoju malo kapu na tan. Smeta mi ovaj ugao svetlosti što mi stiže preko, ali eto Opa! Normalno, to će biti još više kad se počne snijeg otapat. Evo tu smo ušli u kotlinu i sad evo da vam pokažem. Tu evo već desno ima ljudi koji kampiraju. Ja, eno tamo desno, vamo lijevo isto, kad se budemo vraćali snimit ćemo. Ima ljudi koji evo dođu, evo, sa falškim šatorima ili eventualno ovako nekim dobrim kamara, ja mislim, ili šta je ovo, no, tako nešto. Ali evo, ima čovjek kako se zove, ima i došli su evo jednostavno malo da uživaju, ospavaju u prirodi, malte ne, ja, tu si došli sa kvadovima, motorima. Ja sam obično kad njih nema, znao biti sam, nigdje nikoga ovdje i onda sam evo tu gore na ovom prevoju jednom sišao da pokušam uloviti. Imao sam tag, mogao sam, što kaže, uloviti mužjaka, white-tail, ali vjerujte da mora biti hitac jako daleko, tako da jednostavno nisam htio žrtvovati kopljicu, onu strelcu. Kopljica je to iz dječjih dana. Kopljica. Ok, tu gore se ova cesta završava, nema dalje, ima jedan prevoj gore, može se otići pješke. Sad zavisno, ja vjerujem da i gore ima ljudi, ne vjerujem da je samo ovdje, ili eventualno ljudi bježe, više vole da su zajedno i onda bježe od toga da budu ekstremno odvojeni sami. Mada, šta ja znam, to su sve zavisno, ali ja mislim da ima gore. Pošto je ovo sve ovako zauzeto, ne bi rekao da vamo isto nema nikoga. S tim da moramo ovdje prebaciti u 4x4, jer ovdje je već ovdje je sami led, pogledajte, ljepota, evo ovdje vidite, popeli smo se možda na neku nadmorsku visinu, tako da snijeg, malte ne, komplet, konstant unutra i eventualno tu gore isto dođu ljudi pa ispucaju koji metak. Ok, probavaju tako te svoje puške ili ovo tako da jednostavno ovdje je slop, vidiš, nagib prema dole, prema provaliji, tako da morate paziti da vas ne odvuče dole. Izašli smo na vrh, obično evo tu ljudi dođu i čak sa nekim svojim kao snow ovim proterivaju gore. Znači tu je zadnji last point što se može doći, možemo izaći ja i ti, Hani, malo. Ok, evo, tu se vidi faktički dole provalija i plus ovaj zadnji dio planina tamo, ok? Možda koju sliku napravimo i malo uživamo u čistom zraku koji i ovi ljudi. Može se napraviti, znači, ako nemaš metu, posluži ti nekad i tvoja domaćica. Evo Čika Toni će sad pokazat kako se pravi Snješko Bijelić. Već pravi Snješka Bijelića, već mogu jednostavnije tebe zakotrljam. Ma nemoj. Zakotrljaš i dobijemo u grudu leda. Okay. Eto, to je samo tek toliko da se malo Čika Toni razbaca. Posle te vožnje. I još će biti i gori kad se budemo vratili, dok se vratimo. Baciš malo snijega da ohladiš ove kožnice. Ja. I sad se početi pušiti.
Okej. Igora je isto lijepo, sve šume. Osjetiš koji je zrak. Pa prekrasno, gore, da. pokaži gore. Gore sam ja znao otići, ovdje ostavim auto i odem gore preko prevoja da vidim šta je s druge strane. Ali može biti strahovito opasno. Da. Ako ste tu sami, nikoga nema. Vjerujte, ovo je stvarno divljina. Što rekao, pa dobri jedno 150 možda sve šuma kilometara oko daleko. predivno. Ostalo možete vidjeti gore ove, kako se zove? Planine i sve. Planine. Ok. Tako da jednostavno neka dođu. Tu vidiš one markacije na drvetu, pa neko pokušava da gađa. Da. Nebitno. Otićemo tamo dalje. Evo vidiš, dovoljno ti je ovako da... Ovaj snijeg je dobar baš za snješka. Evo, samo dovoljno ti je ovako, ali neće, još je mekan. Da se ovako zagura. Da. I to smo mi obično ovako znali zakotrljati dole niz livadu. I ono ode. Ode. Jedno se pravi dobro. Evo, ovako sad idemo dole. Malte ne, ovo je malo gadno tu, jer onaj... Šta sam htio reći? Trebate paziti tako kad se mimo da ne bi završili dole, jer ova sa strane, više ovo bljutavo. To je mekano i može rezultirati da odeš dole u što rekao, među drveće. Ok, nebitno. Malo ću vam snimati unazad, evo, predivno, evo vidiš kako je lijepo. Samo normalno čovjek mora biti uvijek oprezan i računati na mnogo šta. Evo tamo u daljinu vidite te planine isto, koje će isto koliko toliko vazda biti odvojeni i ovako kad se spuštate nemojte ići previše blizu ovog. Jer ovaj dio je bio nekad možda zaleđan, sad tokom zime podleđen. Onda on dosta puta bude bljutav, mekan, tako da možete završiti eventualno da se auto nasloni na to drveće, normalno neće se poginuti, ne vrem što kaže da, ali eto, opet što kaže trak je trak, kamion je kamion. Najbolje se držati ovako kako kažu sredinom džade. Drži se ti je što kaže sredinom, samo moraš obratiti, ili viš, kako ima, evo što kaže ove, snimću i to, evo da vam pokažem, njoj se sviđa ovo, kad ovako probija, a možeš misliti kako životinje uživaju sada. Neki se vole vozat. Sviđači. A ja, možda misle nekad neko da gore, ali ja znam ući. Kad ti ja pokazao gdje sam ja sa Dragom i onim što je nekad men bio boss, mislim njegova kompanija i onaj gdje sam znao otići, to je baš ono wow. On se sam, kaže, ja nikad nisam bio, kaže, u nekoj većoj divljini nego ovo što sam ti odveo. A to je malte ne na pola, na pola. A ne, ja mogu se vezati da ne zvoni ovo bez veze. A evo, sam da vidite, jako divna zona lova, sve zavisno ko šta hoće. Tu evo familije, lijevo ljudi su došli i uživaju. Također evo ovaj tu ima fino da leži i došao je sa prijateljem, da pokažemo vjerovatno. I to je tako nastaje taj trend, a evo plus tamo da vidite ima opet druga ekipa koja tamo kampira, evo, iza, ako vidite, ja tamo jednog kokosi, 1, 2, 3, 4, malte ne 4, još tamo dalje mora, znam da obično zauzmu, ili evo tu isto ljudi da vidite. Tako da jednostavno dosta je zauzeto i djeca se igraju i normalno bolje je da se dovedu djeca, a ne da se drži stalno konstant grada i nekih zagađenja.